3, 2, 1, klik, vani smo. Hajduk Gorica 2-1. Bravo za Hajduk, bravo za momke. Utakmica onako prilično dosadna, ali evo, te dvije su još ostale, odnosno sad je ostala još samo jedna. A Luka Jurak bio je najbolje ocijenjeni igrač i najbolji igrač Hajduka u ovoj utakmici. Luka, svaka čast. Evo, utakmica se odigrala pred nekih 10.000, malo više od 10.000 gledatelja, jedna onako izuzetno loša utakmica, dosadna, ali evo, takve su zadnje već, od kad je Hajduk izgubio ikakvu mogućnost za kupom i za prvenstvom, pogotovo prvenstvom, nema tu nekakve velike želje u igračima. Nema i, neki su ozlijeđeni, neki su ozlijeđeni i to stalno ide. To se sad već ponavlja. Nema veze, ozlijeđenima nećemo, ali sad ćemo govoriti samo o onim dobrim stvarima. Jedna od dobrih stvari svakako je i to što se Dario Melnjak vratio nakon listopada 2023. Susjedi koji nas gledate, u oktobru 2023. Evo, više od nekakvih, pa nije više, ali nije 200 dana otprilike prošlo, tako da Melnjak nam je kroz cijelu ovu sezonu jako falio. Evo, nema veze, sad je tu za igrače, pa evo, još će odigrati jednu utakmicu, nadam se, s Lokomotivom, valjda nije dobio nekakav sad udarac, ili ako ćemo ovaj treninzi, ako će izdržati, odigrat ćeš utakmicu u Zagrebu. Još jedna stvar dobra je također što je Noah Skoko dobio nekakvih svojih 20 minuta, eto, i on lagano skuplja te svoje minute. Brekalo je odigrao 90 minuta, Brekalo je znao i bolje odigrati utakmica, sad smo se već razmazili što je 4-5 utakmica bio najbolje ocijenjen, ali evo, ponovit ću, Luka Jurak je ovaj put bio najbolje ocijenjen i on je bio ocijenjen sa ocjenom 7,6, odnosno 7,8. Ajmo vidjeti samo još ostale kako su bili. Borna Buljan dobio 6,8, Mufi dobio 7,8, Uremović 7,3, Šarlija 6,7, Dijalo 6,5, Luka Jurak 7,8, Krovinović 7,5, Pukštas 7,6, 7,0 je dobio Brekalo, 7,1 Trekovski i 6,8 Ivan Perišić. Kako god bilo, golove su zabili Trekovski i Pukštas, a između ostalog Luka Jurak je bio i asistent Pukštasu, tako da evo ga treći put. Samo tako nastavi, momče. Kao što sam rekao, Brekalo dobio 90 minuta, Perišić je dobio 70 minuta i on je odigrao, obojica će imati nešto više, evo, skupili su minutažu za reprezentaciju, to je dobra stvar, a još jedna stvar, evo, u kojoj bi samo ukratko rekao je to da se sve više i više priča o tome kako će Nikola Kalinić, koji je između ostalog i danas i igrao, postati sportski direktor Hajduka. Dakle, riješili smo predsjednika, nadam se da je to sad barem 4 godine riješeno, sad nemamo trenera i sportskog direktora, Nikola Kalinić trebao bi postati po svim ovim šuškanjima sa strane što dolaze, bi zbilja trebao postati sportski direktor. Evo, tu ja ne bi uopće sad iznosio svoje mišljenje, sad me zanima što vi mislite o tome da Nikola Kalinić postane sportski direktor. Ne bi puno ni dužio, utakmica kao utakmica, pobjedili smo 2-1, idemo zadnje odigrati u Lokomotivu i to bi bilo to. To je bio 12. mučača monolog, vidimo se u 13. Bye bye.